Il-media, mod ġenerali from a data protection point of view, m'għandha l-ebda dritt illi tikxef personal data ta' persuni li mhumiex pubbliċi. Anke jekk il-każ ikun serva sabiex jissolva każ importanti? Le, meta inti għandek jekk aħna b'mod ġenerali illi il-media tista' tidħol, anke biex tidħol biex il-media naħseb jiena żgur illi ma daħlitx il-media hemmhekk, illi naħseb jiena jekk daħlet il-media mhux se tidħol fil-control room u tagħmel xi recording u ta' Kisbithom il-media. Tkun kisbithom b'xi mod. Issa mbagħad jekk xi ħadd wassal l-affarijiet minn hemm ġew, mhux qed ngħid li huwa l-każ jekk imma qed ngħid nuża l-kelma jekk. Naturalment min ħareġ dik l-informazzjoni minn hemm mill-pulizija jekk kien huwa l-każ, dak naturalment dejjem ikun responsabbli, il-mod kif taħdem id-data protection, dejjem ikun responsabbli. Il-dak li ngħidulu aħna il-kontrollur il-prattiċi tagħkom dik assaċċjena mbagħad mhux se noqgħod nidħol fiha, però naħseb jiena li wieħed ikun irid jagħmel b'mod ġenerali u nixtieq li din issir jiena u nispera kemm indum hawnhekk issir. Nixtieq nieħu spunt minn dan kollu li qegħdin ngħidu illi ikun hemm a code of conduct taf kif isiru tiġi proċessata personal data mill-qasam ġurnalistiku, mill-qasam tal-press. Għax naħseb jiena tajjeb illi jkun hemm ċerti etika kif tiġi proċessata personal data. Il-fatt illi ovvjament fir-recordings hemm il-ħin kollu implikat il-control room, allura aħna dak huwa il-point of departure, jekk mhux il-control room, allura ma wieħed irid jara. Imma hija ħaġa naħseb jiena naturali illi jekk hemm common factor ma' diversi kelliema differenti, il-common factor hija il-control room. Allura żgur illi aħna mill-investigazzjonijiet tagħna żgur illi rridu nibdew minn hemmhekk.